uthi ungitholele indoda wemsisi awuvuke uNkulunkulu kodwa ngahlelwa yini ishembe kuseni kangaka ngolesithathu uthi uMpungosi uma ngiphaphama ngo3 ngiphaphama ngemessage yakhe uthi ngikutholele umkhwenyana ngokukhulu ukugxuma nami ngithi mphi ungiveza nasi isithutha esigxumiso kwempunzi esithutha sifikile la nizo lesithutha mina ngisinakile phela ngisibone ngibukuma ku TikTok kodwa ngisinaki yabo safika isithutha sathenga la sisuka kwaMpungosi kanti bekuyoxoxa ngegama lami ukuthi ngitholele le ndoda ngithi mina buye kwenzani sithi besiyobusa sengibuza lengane engipheka nayo la ngithi unubani lo ingane siyamchaza ngendlela ngimwelcome ngayo angimwelcome nje ukuthi umuntu nawo khona kwimedia ngibone samakhelwane nje ozothenga naka sayichaza ukuthi uyisesele uyagquma lo muntu akayichazanga wafuka thenga ukudla wahamba wasebenza kwaKhlovu uMpungosi kodwa ngempela msiza ungihlolela bhadilini ngathi akamfuni utata ugodo nje kumele azi ukuthi akamthandi baba ka sanitizer angayivuma ukuthi adayise ngami angitholile sisingayinga lesi sigcuma singaqedi lo muntu axhuma kangaka ngamenzani mina lempunzi lena hayi cha uMpungosi uyangihlolela cha ungihlolela ibhadi ngempela uyangihlolela ngempela hawu yena masebuka menza kuntepi yami lena itepi yami lo muntu kodwa lo muntu womuntu sisangana kanjani lo muntu ulale njani amathaqamba lo muntu egxuma kangaka hayi uyangihlolela impela uyangihlolela nje ufuna zokumosha ukudla lapha iyadla leya ndoda ngathi sithi siphakela take away athi izoli take away asithi ueda sasi uphuthu ngaphezulu iyadla futhi ngibone nakho lapha amadombo yathi washa ngisho ukheni ubani le ndoda ekhulu le ufudu ayitholi lutho kule ndoda iyadla usefundisa ungimoshele likhishi kwatshata nje akamthandi uphile naye kangaka nje akamthandi asengaze angisisele nginawo umuntu ngisisele lisele